mi wagut kolol men khas kollani mi alifan ge hadisa tam meduervun kuda kuruma mi kurevidane kantattagu ge wahaka dakkalani mikama gule gotun hama malumat devuma Male Fire Station के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद फाइज रशाद अल मनाकी के बारो डानवा प्रोग्राम के फरात मरा होन मरा बाई किनत वरांगे तो शुक्रिया अरुण हिताने में फुर्तमस मी फात विद वस्तो गालिफान के एकी की हादसा था हम वार कैर के हिंगा फमी वानी दें कोपातो ए मैगन सबब तक की मी हादसा था हिंगा में द्वरेवा मी वरा सवालेंगे तो मी अलिफान हादसा था मी हिंगा मैगन सबब था हम वरक गिना दो का इब हुरी मिगते सलगो में नदे फाह कुरे फुरी मी पेटान तक बलार एम्मे गिनाइन हादसा था मी अनअटेंडेड कुकिंग ए अवन में मी है कुनेति कक्कम उदुना इच्च उदा हट्टा बेर दिमु सबुं हिगा फुन्न कंदताने बुनाना मळगनु फरवातरी विज्ञाम समालकम बोडु विज्ञाम कंकम मळगनु सलामे विविधान खाय कंदतम होने देन मी गितरो हम फाह कुरेंगे तो मी करंटुगे सबुं करंटुगे से मी पैफहर वागते की रक्कातिर नून गोतुगा तकिदि बेनु कुरवे मिसालकन अवन मेन्ना हम दादि फहुं हिगे हादसा गोतरेगे बोरी मी पावर बैंक इच्चे चार्ज कुरु मट्टक एदुगा नूने गोदडि मती नूने बालिस मतीगा बाबा ने मीगा हम विषय वे हम मेरो वंबेनो वर होनुगे असर कुरमाय को हम अलिफान रोमुगे फुर्सत वेंगे तो हम एक काला सते मोर हिंगा पदुमस अदि हम गिना इन हम एक पॉइंट का गिना अने टॉप जायगे ओवरलोड वावर करंट बेनो करो हम स्पाके कोगिंग हम आद सत हिंगुमुगे फुर्सत वर बोड हम करंट गेति हासको बेनो करा मी टॉप कीवेस एक जातुगा बावर अने इच्चे बेनु कुरा हदाफु नेच्चनो एकमक वगुत ए बेनु वा इच्चे बेनु कोग्ගෙන් वगुति गोतुं करंट ने बट्टක बेनु को इच्चे हम 3 पिनंग इच्चे तनक जेकम सियं एकसीमा वर ए बेनु को जेहन देन हम एआई कॉलोन में नम फाह करेंगे तो वरगिने हासको मी उलमाली फेस दे हिसाब को फ्लेट तक कारिगे मी सिगरेट बुम फह अने बटपुर निवानुला इल्ला लेवन हां मी ट्रेस्ट को तेरे कुनित को तेरे अदि हम हदमुंदा वैगोळिगे स्कुने हुरिकम विज्ञाम अलोन में नंगे इल्ला लेवे तनके सोबुंगे उफदे दूं हम एब ए मी अपार्टमेंट तेरे नोनी दिरुड़े तनगे तेरेग हम गिनवेगे हम दान जहा सातगे बाद मे समर बुडंग अलोन में हम फाह करे ट्रेंड आसको ट्रेश उन्न तंत कुणी उन्न जमा को फोन तंतना बटबुरी निवानुला इल्लालोने कुड दरुन नोनी हम हिगाफ दमुमे से कुणी जमा को फोन तनके तंतनु रोवेगे दा हादसा हम निस्बतुं गिनवे එහෙම කක්කා ගේහා කරන්ට සිගරට් බට්ටා ගුළුම් හොරි हादसात तिफा करे मैं कमे को दानी तने मिका हादसात मेदोर वीमा अमल कुरम बेगत की को बात आज अलोन में हम अबदुस्ता का वह के मी अलोन में न क्रिया सम अलिफानु हादसा दिमा ओ माय को अलोन में न गुड़ारे सते का 4 नंबर की अलोन में न गुड़े ने हिले गुड़े नंबर अलोन में हम कंट्रोल रूम अबदुस सर्विस का ड्यूटी मैन को फोन तने मी कुरिया हिलाफुं अलोन में मल्टीपल इंसिडेंट तक हरकत रोमा बिहार अरबड़ मी फसे हवेगन तन अलोन में उत तरतीब फस बिहार में होती एम अलोन में सते का शारेंगे फुरिया मालूम दिनीमा वरबड़ वक्त सलाम में बदे अलोन में नगे रोवी तनक दियुमटक मिहिं अने मी गितुरं अलोन बेनुबे अबिल्ले गेग हुन्न अलिफानि बा फुरिया बेनुको गे निवेकम ए इतबा रोतियाम ए निब मसके करवी ए नोनी हम एमिहको सवह एतनु सलामतिकमा को रखतिर हिसाब का हम दुरों ए अलोन में हम इल्तिमास के हम मिया अलोन में देवन कमक मान वरबड़ बेनुबे ए गुड़ा फराते इतनु मडकोल्ल दिन नूनी अलोन में वेहिकल दियामा एकम अलोन में मालूम देवेन फराते ए साइट को मडकोल्ल सबकी अलोन में साइट में दनी हम दुब्बा दायर अलोन में क मीहे गे नूनी एतने हेदि फौरी गोतुगे टोपोग्राफी रगळ क नेगिदा एम अलोन में के गे तेरेगा हवन बुरी रो कम फसन बुरी रो कम ए हिसाब अरं वर गिना फहर उदगुतके अन्न अनदितो अलोन में नेगे तनक वदिंदा रेकम ए मालूमात देवेन बेफरे साइट अलोन में मी मरहबा कियाफ कम अलोन वर फसियान मसकत कोल्ला एम मी अलोन में वर इल्तिमास कुरा कमे देन बेफर अलोन में कंट्रोल रूम मी गुड़ा फरातुगे मालूमात के बाइकल मालूमात होदान इंगे तो एई सलोन में नंगे गुड़ी कोफरात तो यगिन कुरमा आदि एतना गोस एमिह को सोदागिन ए मालूमात कुरमटक एम मिकाल मालूमात अलोन लिबिज्जा आसायग अलोन में वरबोड वगुस सलाम दान एतना दियुमा अलोन में गे मसक्के फेट्टुमा देतरे देन मी मसक्कतु का आसकत गालिफान का हादसा हिंगागे मुले तने गति बेफुलुं हरकत कोबतो ति बेफुना कुरमतो एमे बोडते गोंचों तक के देन देमे कोमसर का बाइक कंकम वस फाग कुरवेफ ए गीतुरं कों कंत तकेतो आ मिहार हासको माले गेंगे तो अलोन हम वर दिन देरवेसे मी वाह दक्का सेकमो को सम माले मगतो को पाको फोन न गोतो
alon menge bodati vehikata daturu kar alon men hama warang dagu enge to hama alon menge speed okos nu duve anekka mi sa dairu alon men hama bidani hama vehikata mi dairu ges mi faba sayakatun efara kurom da defaratu ko paak ko fonda goto adi warang mi undagu gotaka paak was ko fomena beflo kama bai fahram awas ko la fama kammati ge sebahure ek alon men mi goli alam beenu wadi malus paak kore bor ma alon men hama edeni hama hasakon efaratu ko paak kollo adi alon men seba masekke kurang alon men leadership ge ringe hama nayaku mi bai magutakun alon men na paakin fasiha ko liben gota mi emagutakku ga horasko alon men na fasihen duvale gotam bai maguta badal gene vetos ekam besalon no medani kurang mi wara bodan alon men na undagu akame ingeto den ege turang alon men na mi faha kore mi jama fonna crowd hagigatu men na alon men hiteriwa ekmo alon men edeni etanun e roy for tanako enukuna dumaki vihadun ingeto ehme mai ta kari tibba wai alon men negi nama sebweni eteri attan edani anekkas vihadun ehma kari alon men hama diuma fo durum alon men ama roma ko hisabun vihas duruga tibun alon men na poliha guligen miharas ekantatta war rangalo organize krovim tanis ekamakus alon men na fasehe kurumuga niyatu gos adi kari tibbe me wawte befuna wa genu an ma boduwan den hama alon men nan emme bodukamak me yanne tanaka dair etanun alon men nan e tanuga mawlumat kurim denne hen egene befula alon men na ane welcome kiyan nune alon men na baddal no එහෙම සබුන් අලවන්න මෙන්න බයි අනේ එතාග රයිසා ඩ්‍රයි රයිසා හොරිකමුගේ සදි වෙට් රයිසා හොරිකම සල්වන්න මෙන්න කනේගෙන අලවන්න හැම ජෙහනේ හැම ඕල් ද වේ ත්‍රු හැම මේ හොල්හි ෆෑග මච්චන් අර ෆෙන් ජහන් ජෙහනේ ෆහරෙග මි හල අලිෆාන් නිවා නිසාම හොරෙජ්ජාම එච්චස අලවන්න මෙන් හොලි ජහගෙන් ෆසියකමක් මතිපුරිග රෝවෙජ්ජාම අලවන්න ෆෙන් ජහලෙ විදාන් එහෙම මිහිර කන්තත්තක කි දෙෆරා ගුලිගෙන් අදි අලවන්න මෙන් වරක් ගින ෆහරක සාමුනා වහදක වෙරිෆරන් හොදා මිකා කන්තත්තක අලවන්න මෙන් ශාමිල් වර් මි සපෝට් ආම ෆරාත්තක සල්වන්න මෙන් ලිබේකම වජ්ජාම वर फसियकमा खासाता कंट्रोल करे वर आमदिगतो मुहिम वाक्तकति फाह करे विदानि तरनि गेतरेगा अलिफान हादसाय कुरिमत वे दिनु मट्टका ऑडिट නොත ඒ ගේතරේ ගහලතු වසන් කොරමට්ට කස් කන්තතක කුරේ විදාන කොබතෝ ඒ බීදාන් කුරේ වෙන කන්තතයි මි වර රංගල දොස් කොල ගති වාහක තිස්වල්ති කුරේ සාත් කලොන බෙදනි චුට්ටියක් දා එහෙම මි අලොන් මෙන්න හැම ගේ එක්ක කාලේ ගොතක බයික් ගෙතන් හැම හොස්කොල් ආෆිස් දෙවෙන් එහෙම මි එක්කල දනිගොල අලොන් මෙන් ගේග හැම බේනු නෙක් ගොතුක ගේ සුදුම් වස් ගුඩා ෆරිකම වෙජ්ජා හැම ගේ හැම චුට්ටිය දුරවර හැම රෙගියුලේටර් වයිකොල් ආෆ දුරව දැන් කරන්ට් එක සාමාන්‍ය සබ් කොම්මෙච්ච කීස් එච්ච හරුකුරුම ෆෝ ඒගේ මි අලොන් මෙන්න හැම වර කුඩා මිසයිල් එක කන්නේ එයාකොන් alon men detereten filter amille ve saaf kolle je sawbaki hama ega hama mi fini madu ma mi khala kommes khala mas e sawma hima baki huru huri ha samartas mi detere ko kommes warka check kurum waram mohim hasako mi gesuduna gula funna holilai michesaki ega zatu ga sidana honne rege ebbes kreke me huri kam alonna fahage noken ehen namas ehti e check kollima ekhala kam hutta salon men fahak korwe ehma hama mi alon hama denawani ahara ke fahar namas gega noni hama hun namas sama baguti benya everest ginen getere bhatta hunna alifan niwa fuli adi mi geha gula hunna holi regulator michesaki hama alon me hama check korama jena kam ke ege tura chuttiya noni digumutata gen da kamanya regulator nattala diun alon me hama mi alon me iltimasaki දැන් මාලිය බලාලාර් මිසාලක තොජ්ජීෆ වර බොඩ මොන්නනි බයික් කාල ගෙතකගේ තංකොල එතරේග සුන්න ගෙතක එහෙම මිෆද අලිෆාන්ගේ හාදසයන් ගාෆ්කම වන්න මිෆද හාලතෙක් ගමි ගේ නිකුන්නා නෙවකි රූට් කණ්ඩලි ෆොතුමකි කිහා මොහිම කමෙත්තු මේ රංගල වාකෙන් යත මේ අලෝන වර බොඩ ෆාහ කර අලෝන ගෙතක් tartiif me hunne ro hama hani hani goli gandu getere ganikka ituru goli akkum bes wadege dagota warang hani detere ge ta ko city ta ka chis warang hani kom hunne alon menna bayakum mi hun ane salame ko gen hukume gannam bes warad dati kom hunne ema mi eme fortam kam ki tam pudayas ati ki tam bodas egege tibe bayakan egege kame dima wejja emmen evvelan kala tanen hama emmen meduga aila meduga hama e community meduga wahage dekevi nimma honne jeen kantatta mi ei best practice aki alon men rajyega hama mi resort taka adi bay hotata ko fire evacuation drill taka acche kuriya gende hama assembly point ta ves unna ne be fon durala mi kandala ekama mi ki hama ekana resort taka bay khala mi guest house taka hada fon usul enno hama gege community ves alon salon gege tibe hama huriya be fon inna kame dima wejja wakitanaka evvan anga fama mi amal kuram vi gokki ade hama gege level nu GBC के लेवल नु हम ए आइला के तरीका में कहा करता प्रैक्टिस को फौत दुराला तुमकी वर्ब बेनु तरीका में दादी फहम वसिंग हादसा के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के गालोन में हम उंदगु वी
mihun neregen nere mihun nam nege mihun dam vitam salon men gaidu kogga wak hisaba ka emme jama ko mikantata kurima gaiganaka 50 waraka 12 waraka flow ge be ule 50 waraka kinu mihun ema vi ginada de bayg wahaka ehasa galifan ibahum mihun evacuate kuramun adi palimiha ko jam emiha kan has ehitirikam eddemu kanta kurma kima durala halsa hingafana hiwa kantataka mi attend of otuma ki war mi kankam salam watta war himukam kiyalo denna then geterege mahavugas editani by fear ta fa kora waf then anitani war duwasa jarmen iveta fire extinguisher wa talifan nivvi wa talifan nivwa saman behitma kes war muhimukam ke kya muhimukam etto mi hagigatuka mi halatuka alifan niva fuliyaki eggotage fire brigade un hifangos alifan niva bahatta funna ichenno ege zaatuge alifan niva fuliyaki gebc takuga ya adi office maholuga vies adi masake kura tanegge namas emi hunge rakkala kattaka ehama first aid fire fighting equipment gotuga mi ufadda furiche ehma e alifan niwa fulu kuda alifan niwa fuliyen e fuliya kis mi hay war fasiyakama ke tu fulagen gos eti hama beenu kore vidana war simple method minnani pass ei ginna pin atal mafahu tanaka e roy furi echge base amaz kur mafahu e fitala fden hama konika ham gengole method hama defarata mi thaluwale mijen ei hasako CO2 kahal echki cloud formation ge jama vedana ti eti defarata hama ekko thaluwale meti spread wegen daan ege turang hama feng hunna echi hama e roy furi echka amaz ko an jesse hama yoti alifan nif e malon dannawani hama komme geges mi maduwegen hama CO2 fuliyaka water extinguisher pehetum waram muhimme den badige ka tanta kama 5 blankets be vidane erun hama 5 blanket netiyam mi tuayen ecche temma lafgen gosse sama udumatiga ala legen salifan nibale dane mi ka leches mi atmata kofo rungai waram muhim kamen hingani kombogut kamen negene dadi fam sama hama higi halsai galon mana faha kurone hama evve secchen nege to hama ala hama rana nimma fam poduko usko huri gega higi halsai wahaka ebe fulna ecchen hurnama den huri apartment ko dirole be fulka ves gossa paharigge fuli beenu koggen ege initial stage ga alifan control kore e mifada ecchen neti ha potu investment ko phone rama hitamber halsai ka dium ko fursate දෙංගම නිමාලුම් ගේ කුරින් ko bato tibe fon hama itura me dakkale un waake ge itura faha kollam beenu wakantata alon men mi alon ham faha kollam beenu alon men leadership ge hitrikama ka alon men ge bagendan komme harakwes mi hasako rodama mi fesmu kurin mi war bodu harakate gotu fire prevention week ema alon men vetiyo de deharuge sane tajriba ki mi war bodu amunge tarhi libemu gannan alon men hama gaayganaka hama double ama engaharapur anengaharu hama mi hunga adadu ginave e maulumat dive audience boduwegen badi ema alon men ge dengonna den emmewan ganna mi roduma kurin anna dos kolaka alon men ham miharus midani tayyarom mi ebba inge to adi hama ege turan alon men libe mi fada request ko alon men hama gbc ekkamuge vies adi e kumfunye ekkamuge vies adi e office ekkamuge vies alon men hama efarat ka maulumat dinuma session ta biligiri hunna alon men school medweri ko nota alon men hama me headquarters medweri ko vesam mi kanta taku ane request ko afarat ko dem gendan ema mi farat gbc taku sama mi kala ane awareness program beenu kam vejjam elunter ko program beenu kam vejjam alon men request kurima alon men ekamuga hama ehiteri wana ebbalun dene ingeto den hama ya ko ammungu faratu miharas melibe ebbalun alon hama war boda mi faha kuran hasako alifan rogen uleru gina faharan alon men furtam kol mi annanis gega ule bike faratu nenno jehigen noni magumati hinga fada bike faratu misabe dungare akuma hagegatu alon beenoni gega ekam furtam fenon faratun alon men wagutun gulalima alon men kon tanekkama konchekama mihuriya kantata analysis edifa alon men harkaterwan libe fursatuga gina vehikata kayakkun ehasa kodobon men bala harkaterwan warabboda fasiyegen dan em alon warabbodan eden ama sateka ashariya ama furtama sama egege tirulu farata fenomayku gulare alon metibi ama multiple insect taka dan tayyar avadus tibe front devi irshad ge khulasa alon danwane sateka ashariya ke engata warabboda shukriya adi tikura wahi war sabas team avles